dame i gospodo, poštovani organizatori ovog značajnog skupa, u trenutku velikih iskušenja sa kojima se ne samo naša zemlja, nego i svetska ekonomija suočava, moja obaveza je da kao predsjednik Republike kažem vlastitu reč. Možda na samom početku ove krize nije bilo ni dovoljno saznanja njenoj dubini i njenoj razvojnoj moći. Prethodni govornik je upotrebio jednu metaforu tsunami. Kao što i tsunami nastaje iz neke tišine, tako je ova kriza nastajala iz tišine. Da li se ona desila i dogodila svima nama negdje u avgustu mesecu, kada je došlo do prvog sloma jedne od banaka koja je učestvovala na tržištu stambenih kredita, ili su postojali signali ranije? Nema nikakve dvojbe da su postojali i signali decenijama koje prethode